Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, nshuti mwese tubana umunsi ku wundi. Nge ugarutse ubasuhuza muri iki gitondo, umva kuri izi mikoro ni Bosco mutaramu cyane. Mukurikirana kuva kwa mbere kugeza kuri wa mbere mu biganiro n'amakuru byibanda ndetse bigaruka no ku karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ku kibazo cy'umutekano gihangayikishije isi yose muri rusange mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo hari abakunda ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho, ariko bikarenga ugasanga ndetse banakunda mu by'ukuri n'ubibagezaho, bakavuga bati nka Bosco urugero, nditanga urugero ati rwose utugezaho amakuru cyangwa se duha ibiganiro mu buryo bwiza kandi bunogeye. Icyo ni ikintu cyiza ndetse na nubwo ari icyo kugaya, ahubwo icyo kugaya ni iki, naho usanga kugeza kuri ubu ngubu abantu mu by'ukuri batangiye kubivana mu makuru babigeza imbere indani mu buzima bwite bwa muntu. Ari nayo mpamvu usanga akenshi njya mfata n'igihe kabisa nka bihagarika abantu bakavuga bati Bosco wagiye he, ti Bosco ko tutari kukubona. Hari igihe biba bitoroshye inyuma y'izi mikoro, ariko kuri inshuro umwanzuro nafashe ariko uri icyo bita in progress, ariko umwanzuro ngomba kuwushyigikirwamo namwe koko niba mukunda amakuru cyangwa se niba mukunda ibyo tubagezaho mukatugaragariza urukundo. Nta bundi buryo bundi nuko mugomba gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho, kuko mu by'ukuri ni iby'ukuri kandi namwe murabizi. Hanyuma ikindi kintu kigomba kwiyongeraho, ndabasaba ko mwasharinga iyi video hirya no mu bice bigiye bitandukanye bakabasha kumenya nyine uko ibintu biba bimeze. Icyo ni ikintu mu by'ukuri kitasaba ikintu gikomeye cyane cyangwa se kitasaba impamvu nyinshi. Ufunguye iyi video uvuga ngo ndi uwa mbere cyangwa se ndi uwa kangahe yigeze ku bandi, ndabizi ko twese uko turangaha tugenda tuba mu magroup agiye atandukanye. Rero dukoze icyo gikorwa birushaho kutwagura. Ikindi kintu gukanda like burya ni iby'ingenzi cyane. Kumbwira ngo ukunda Bosco udashyigikiye ibikorwa bye, nkeka ko aho ngaho raza kubyita uburyarya. Kuzanga kuri izi mikoro cyangwa se no kuzindi mikoro, kuza muri comment kuza ukavuga ngo nkunda Bosco ariko udashyigikiye ibikorwa bye n'undi wese, ntago aba ari byo. Ntago ngaho ushyigikiye ibikorwa byanjye, ahubwo uri kundyarya ndetse no kunca hasi. Icyo kintu tugomba kugica, ariko by'umwihariko reka twifokasingire ku makuru. Ndetse murabizi rwose ko Bosco akenshi twagiye duhura abo twagiye tubana, nicyo kintu nshyira imbere ibindi byose attention, ndetse na nubwo bindeba, ahubwo ngiye ikitureba cyangwa se turaje inshinga n'amakuru. Ndetse aya makuru ruvuga ngo intambara ni ikibazo, none n'abatugezaho ikibazo nk'abantu mwe birarenze. Reka rero nta gutinda, n'ubundi nta bintu byinshi mvuga muri iki gitondo, nta bintu byinshi nshaka kugarukaho, ariko ubwo hari impamvu. Reka rero twinjire muri aya makuru turebe uko ibintu bimeze, turebe uko ibintu bihagaze. Ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo havugwa imirwano guhera ku munsi w'ejo. Imirwano yarabaye mu masaha mu gitondo, n'umunsi wari wabanje n'undi wabanje. Imirwano yakomeje kugenda iba. Turanyarukira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo turebe uko ibintu byagiye bigenda isaha ku isaha kugeza kuri uyu munota. Turi mu masaha mu gitondo, turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10. Turi mu kwezi hagati rero tukaba tujya gukurikirana ikintu cyose kirimo kiravugwa hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, ariko kijyanye n'imirwano by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko hari ibikorwa mbona bitari byiza birimo birashinjwa umutwe wa 23 by'ubwicanyi. Abasivili ngo bagera kuri 39 ngo baba barishwe na 23 mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa. Turaza kubigarukaho, ndetse ngo mu by'ukuri imirwano hari hasabwe ko ihagarikwa bigende ku masezerano ya Doha. Ntabwo imirwano yahagaritswe, si ibyo biri guterwa n'iki. Turanyarukira Kinshasa naho hari amakuru ari kuvugwayo, ariko nk'ibisanzwe nkuko mumaze kuba mwabimenyera, mu nyemerere dufatikanye aya makuru tuyahere ku butaka bwa Kivu y'Amajyepfo ahakomeje imirwano. Igisirikare cya leta ya Kongo nta kindi ni FARDC, abitwa Wazalendo. Aba bafatikanya na bakorana bya hafi cyangwa se bafatikanya ni FARDC. Hari ingabo z'u Burundi zizwi ku mazina cyangwa se ku izina rya FDNB, igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndetse 23 givuga ko itishimira
kuba iki gisirikare cy'u Burundi cyarajanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutanga umusada ngo bayibona nk'indi shusho yo gushyigikira ibikorwa bise ibikorwa by'irondabwoko ndetse no gushaka ngo kwica ubwoko bumwe. Ibyo byose rero igisirikare cy'u Burundi cyagiye kibaka ndetse kibitira umugongo. Gusa rero ibyo byose nubwo bivugwa inyuma y'imirwano nyine nkuko tujya tubivuga inyuma y'amarido, imbere ho urugamba rurakomeje ndetse kandi rurakomeye. Abakomeje kwegukana intsinzi nkuko biri kugaragara hirya no mu bitangazamakuru, ntabwo ari mu bitangazamakuru gusa no ku rugamba niko bimeze. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC babashije kwegukana intsinzi. Nindi mirwano rero yaje gukomeza mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Karehe, muri aka gace rero cyangwa se muri teritwari haje kumvikana imirwano guhera ku munsi w'ejo. Amakuru avuga ko Wazalendo bafatanyije n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC baje gukomeza imirwano, babasha kwegukana intsinzi ku munsi w'ejo hashize. Baje kwegukana intsinzi kugeza muri iki gitondo rero nicyo kintu kirimo kiranavugwaho cyane, ni intsinzi ya Wazalendo ndetse na FARDC. Iyi ntsinzi rero ikaba yarumvikanye nanone mu bice byo muri Karehe ubwo na Kabare, kandi imirwano yari yakomeje naho ntubyibagirwe. Reka tukubitire Nyangezi. Amakuru aravuga ko aha no muri Nyangezi habaye imirwano, haba imirwano ikomeye cyane yaje gusiga Wazalendo ndetse na FARDC basunitse begeza inyuma umutwe wa 23 kuko ari wo wagaragaraga muri bice ndetse ari nawo wari ufite ibi bice ku gihe kinini rwose kitari na gitoya, igihe tutakwita gito. Bari bamaranye rwose ibice byo muri Nyangezi. Byatumye rero Wazalendo mu kwegukana intsinzi na FARDC bafata imidugudu irimo umudugudu wa Bwenda, umudugudu wa Murende, umudugudu bita Bangwe, umudugudu bita Mushenyi ko ndeba ari myishira. Bwenda, Murende, Bangwe, Mushenyi. Bafata umudugudu bita Kahinga ndetse naho bita Kandekere. Iyi midugudu yose, izi ni village zose zibarizwa muri aka gace ka Nyangezi, muri axe ya Nyangezi rero ikomeje kubamo imirwano. Amakuru avuga ko babanje ubwo nyine ni Wazalendo ndetse na FARDC babanje guhanganira aho bita Kahinga, niho imirwano yabanje kubera. Imirwano iraba koko barivuguta baracyocyorana, barahangana, birangira uyu mudugudu Wazalendo ndetse na FARDC bakomeje babonamo intsinzi. Niwe wibagirwa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB nacyo kiri ku mirongo imbere ku rugamba. Sinzi impamvu nabonye mutari kugenda mubigarukaho cyane, kubwo menya ko nabo bari ku mirongo imbere ku rugamba. Aka gace cyangwa se iyi village ya Kahinga yarafashwe. Imaze gufatwa Wazalendo ntago bacitse intege ndetse iyi coalition muri rusange barakomeje begera imbere, bahita bagera mu gace bita Kandekere. Ubwo ndimo ndakurikiza uko amakuru nayahawe. Aka gace bita Kandekere na gace kari bugufi aho bita Munya nayo nkwibutsa ko yafashwe. Munya rero ni agace kari di centre commercial cyangwa se ni agace k'ubucuruzi, ubwo nyine ni centre igaragaramo ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa by'ubucuruzi murabizi mu makaritsiye mubamo agiye atandukanye ko byifashe. Ni centre commercial rero ya Munya nayo yarafashwe. Ubu amakuru aravuga yuko ikiriho nubwo iyi centre commercial ya Munya iherereye muri Nyangezi itarafatwa neza nkuko bimeze kuri Bwenda, Murende, Bangwe, Mushenyi, Kahinga ndetse na Kandekere. Iyi centre commercial igice cy'imbere ntabwo kigeze gifatwa nyine kiberamo ubucuruzi, ariko nayo inkengero zayo zose zamaze kugerwamo, cyangwa se Wazalendo na FARDC baraye muri ibi bice. Bishoboka ko uyu munsi nibiza gushoboka n'aka gace kaza gufatwa. Nikaba gafashwe rero na gace kari nko muri kilometero 2 ngaha muri Munya rwose, niho Wazalendo bari na FARDC bavuzwe. Kilometero 2 ndumva ko atari nyinshi, ni metero zigera muri zinga metero 2000. Bambwiye ko kilometero bigizwe na metero 1000. Amakuru avuga ko ibi bice wumva biri kuberamo imirwano biri muri kilometero 20 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Kilometero 20 nazo ntabwo ari kilometero nyinshi cyane, ntabwo ari ahantu hatera ibuye, ariko ntabwo ari ahantu nanone harehare cyo bitambari yambari, ntabwo ari kure cyane, ni ahantu bugufi
n'umujyi wa Bukavu, kuko abari mu mujyi wa Bukavu kugeza kuri isaha, keretse ubashije kuba bavuga ko bimwe bita kwigiza nkana cyangwa se kwirengagiza, ariko amasasu yo ndabizi ko murimo murayumva, biturika muri kubyumva. Abegere cyane cyane iki gice ni igice cy'amajyaruguru cya Bukavu, ahangaha hafi na za Nyangezi, imirwano nyine barimo baragenda bumva uko amasasu agenda yigira imbere, nabone ko bagenda barushaho kugenda babyumva nyine kuri volume yo hejuru. Ari nayo mpamvu kuri ubu umujyi wa Bukavu ntabwo nyine urumva abaturage barimo ntabwo batekanye 100%, ndetse bamwe mu barwanyi umutwe 23 bagiye bava muri ibi bice baje kugenda basohokamo nyine berekeza Bukavu. Gusa hari n'abandi bagiye barasirwa ku mirongo imbere ku rugamba batari bake, bivugwa ko ari n'abari kugenda bamanika amaboko. Kugeza uyu munsi rero Nyangezi, usibye isantere yonyine, usibye santere ya Nyangezi gusa nicyo gice cyonyine kitarafatwa, naho ubundi indi midugudu yose yo muri Nyangezi yaraye mu maboko ya FARDC na wazalendo. Kugeza muri iki gitondo byari biri muri maboko ya coalition ya Kinshasa. Ubwo igisigaye no kuza kumenya ese uyu munsi wose umunsi bari muremure mon cher ami, umunsi bari muremure cyane, biraza kugenda bite? 23 iraza kubasha kongera gusubira muri ibi bice, cyangwa ahubwo wazalendo se na FARDC na FDNB bivugamo n'abacanshuro ibi bice barabigumana, baraburushaho kwagura se? Muraza kutubwira namwe uko muri kugenda mubona uru rugamba ndetse nuko ruhagaze, kuko ntabwo byoroshye. Abasore kabisa bafite ibikoresho karundura karabutaka, ubwo mvuga nyine intwaro zidasanzwe z'urugamba, baba bamaze kugera kuri front line. Aya makuru y'urugamba araza ahura n'ubundi n'ibindi byakomeje kugenda bigaragazwa cyangwa se bigaragara. Uwo bita Joseph Kabila ku munsi w'ejo yari ari muri Kenya, Joseph Kabila Kabange, twagiye tubigarukaho tuvuga n'abandi bagiye batandukanye baje kugera hariya nyine. Uyu yari ayoboye inama, ni inama rero y'abayobozi bagiye batandukanye bagiye bagaragara mu myanya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mbere yuko bajya mu buhungiro bitewe no kudakorana n'ubutegetsi neza, harimo na Joseph Kabila Kabange, aho bari gutegura rero ngo politike ishobora mu by'ukuri gusubizaho nyine ubutegetsi bwa Joseph Kabila, ndetse ubwo nabo bafatanyije mu gihe baba bamaze gukora Felix Tshisekedi Tshilombo. Gusa uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yagiye agaragaza kenshi cyane ko azi ibiri gutegurwa ndetse n'ibiri kuvugwa, ariko munyemerere ntabwo natandukiriye, ahubwo nagira ngo tubivugeho gato, ahubwo reka dukomeze n'ubundi hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, babwire amakuru ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yandi kuri front line. Ni amakuru ariko atari meza. Ni inkuru yaje kumenyekana rero ku wa kabiri, ngira ngo twamaze kugera ku wa gatatu, turi ku wa kangahe? Turi ku wa gatatu, ariko turi ku wa gatatu. Ingabo za Kongo FARDC zirashinja umutwe, abagize umutwe, ntabwo ari umutwe gusa, abawugize, ubwo nabagaragaramo nyine wa 23 ubarizwa mu ihoro ry'uruzi rwa Kongo mu cyumweru kimwe gusa, kwica abaturage 39 hagati y'itariki 6 n'itariki 12, ubwo ni mu minsi 6 z'ukwezi kwa 10. Ibi ngo bikaba byarabereye mu gace kamwe mu tugize teritwari ya Rucuru iherereye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaba cyavuze ibikivuye inyuma, ndetse bagaragaza ko abagize uyu mutwe bose bagize uruhare muri bikorwa bagomba kugezwa imbere y'ubutabera nyuma yo gufatwa, ndetse kandi basaba imiryango mpuzamahanga kugira uruhare muri ibi bikorwa ndetse no kubyamagana. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Major Dieudonné Kasereka ushinzwe itumanaho mu karere ka 34 ka gisirikare k'ingabo z'igihugu FARDC, bavuze ko abasivile barasiwe mu ngo zabo, kandi ngo abandi barabohwa mbere yo kwicwa muri Tongo, ni muri shoferi ya Bwito. Ibi Dieudonné Kasereka ashinja umutwe wa 23 nk'uko bigaragara mu nyandiko bashyize hanze. Aravuga ko byabereye muri Tongo muri shoferi ya Bwito, ndetse byongera kugaragara aho bita Kirumba, bigaragara naho bita Kagando, ni mu duce tumwe nyine two muri teritwari ya Rucuru. Uyu Kasereka
aravuga ko ibyakozwe n'uyu mutwe abawugize nyine ni amahano akomeye. Ingabo kandi ziravuga ko amazu menshi yatwitswe ndetse hari n'ibyasahuwe mu midugudu ya za Rusinga, Buma ndetse n'aho bita Mwija biherereye nanone muri grupoma ya Kihondo. Nk'uko iryo tangazo ribitangaza, ngo abahohotewe bose bashinjwaga n'ababateye ko arabo mu miryango ya Wazalendo ndetse abandi ngo bakorana na Wazalendo. Nk'uko Kasereka Diodone abivuga, ngo nibyo bagiye bashinjwa rero byabaviriyemo impfu nk'uko abitangaza. Muri aka karere ka 34 ka gisirikare basobanura ko ibikorwa byabaye bitoroshye, ngo ibyaha byibasiye inyokomuntu nibyo byakozwe, kandi baremeza ko mu by'ukuri bitazahera burundu, ati aba bazahanwa. Barahamagarira kandi abaturage kwitandukanya n'abo banzi ba Repubulika ndetse no kumenyesha FARDC igisirikare cya leta ya Kongo ibikorwa byose biteye amakenga byaba biri kubera muri iyo myanya, bagateguza igisirikare cyangwa se bagatangira amakuru ku gihe. Iki kirego kije mu gihe guverinoma ya Kongo n'umutwe wa politike ndetse ufite n'ishami rya gisirikare AFC 23 bashyize umukono ku buryo bumwe bwo gukurikirana ndetse no kugenzura imirwano bishingiye ku masezerano ya Doha, ndetse kandi ko nkunga leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibi ariko bikaba biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo nanone iyi mirwano ihagarare. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Katari ikomeza ivuga ko leta ya Katari, leta zunze ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bazagira uruhare mu buryo bwose bushoboka nk'indorerezi ariko mu kuzamura umucyo ndetse no gushyigikira ingufu z'akarere ndetse n'amahanga zigamije guharanira ko inzira y'amahoro igerwaho mu karere k'ibiyaga bigari. Imirwano nk'iyi ngiyi, ibikorwa nk'ibi ngibi bitari byiza ku burenganzira bw'ikiremwamuntu nyine bikaba byahagarara. Aya masezerano yasinywe nyuma y'amezi 3 nyuma y'itangazwa ry'amahame yo ku itariki ya 19 Nyakanga 2025 i Doha. Murakoze cyane muri iki gitondo rero mwese mwari mudukurikiranye, mwese twari turi kumwe n'abashimiye. Namwe mu makuru y'ingenzi kandi yihutirwa cyane yararamutse nagira ngo mbagezeho. Murakoze cyane. Ni Bosco, ndaza gukomeza kubakurikirana 5 kwa 5 ibiri kuba. Hanyuma namwe rero abari Uganda, Burundi, Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Zambia, Tanzania ndetse n'hanze ya Afurika, mwese mugire ibihe byiza kandi mugire umunsi mwiza. Ndifurije kugubwa neza n'uyu munsi.